Ja kad bi ukrao čokoladicu u marketu, imao bi jedno 500 maraka kazne i bio bi jedno 3 mjeseca u zatvoru. I plus bi dobio status lopova. A pedofil na slobodi. A evo i razloga što. Zato što smo ga u policiji mi navukli na ovo sve i on ništa nije kriv. Ispadamo mi krivi. Pomogneš gradu, pomogneš policiji i opet ispadneš ti kriv. Pomogneš u namjeri, tvojoj namjeri da spasiš, da ne bude zlo, da nečije dijete ne nastrada. Prvenstveno ja imam svoju sestru, imam maloljetnih i rodbine, i rodice, i rođaka i tako to. I ne volim da mi neko nastrada od strane takvih monstruma. Danas sam bio u selu Brodac, posjetio sam sveštenika Srbu i njegovu suprugu, mnogo dobra porodica. I sa nekim ženama sam pričao iz sela koji su imali problem sa ovim čovjekom. Nisu smjeli da prijavljuju nijedan slučaj, zato što su se bojali ljudi za dalji proces, kako će odreagovati posle prijave, da ne bi njihovo dijete nastradalo od strane ovoga manijaka. Tako da trenutno su ruke vezane svima nama, pogotovo i meni, i volio bi da mi se neki advokat, notar, nebitno ko je upućen u ovo sve, da li postoji šansa da osnujemo udruženje Stop pedofili, Stop seksualnim manijacima, Stop nasilje nad ženama, i da li bi tad imali neki zakon u rukama da bi mogli da sankcionišemo ovakve ljude. U stvari ovo nisu ljudi, ovo su druže đavoli. Tako da i to udruženje svi bi mi bili, sve majke koje su doživjele sa svojim ćerkama tako nešto, sve majke koje su bile zlostavljane i tako te stvari bi bile, i svi ljudi koji su mi se javljali ovdje, svi normalni ljudi, znači bili bi u tom udruženju i da istjeramo tu pravdu na vidjelo. A trenutno smo ispali krivci, ja i moj brat Mića, jer smo htjeli da učinimo nešto lijepo, da zaustavimo nešto, ali eto, takav je zakon trenutno kod nas i ne krivim nijednog policajca, tu je neko drugi zadužan za to, tu je neko gore za taj zakon. I ovim putem volio da pozdravim sve policiju, prvenstveno koja je razumna bila u ovim momentima. Znači, ne znam. I samo vam opet šaljem poruku, pazite se, pazite na svoju djecu, i kogod nije dobio sliku dobit će od mene na Facebooku o kome se radite, znate da ko je spreman na sve da nešto loše uradi vašoj djeci, da ne bi došlo do toga, ne do Bog. Eto, to je to. I vjerujte da ljudi koje svakodnevno viđate po gradu su isto ovakvi kao što je i Branko.